inshuti bakunzi ba Minembwe abasengera igihugu cyacu. Iyi ni sararo yo kuri Karongi, murareba namwe byiza by'iwacu, murebe aya mazi. Ndibaza ko benshi bayibuka, abantu bose bakomoka kuri Karongi, imvukira zaha. Mu izina rya Yesu dushimye Imana ko natwe tuhageze kubw'ubuntu bw'Imana. Abantu bose abanyaminembwe muri bukino sararo, murebe rino buye namwe uko ringana, ibintu byiza by'iwacu. Uyu munsi niho twaje kandi ni muri gahunda yo gusenga Imana ihoraho, Imana ya Aburahamu, Isaka na Isiraheli, Imana y'amasezerano, Imana yiyeretse ba Mama Domitira, ba Tito Gatako n'abandi. Imana Yehova, mukomere cyane, turi kumwe ubu turi kuri Karongi kandi turagira turaharara, n'ejo tuzahirirwa kandi tuzahagaruka. Imana ya Isiraheli baha umugisha. Karongi mwana kugusanga ugamugize kuri Karongi ahantu w'abana bakakumenya bakwiriye gati Mwami Yesu. Mana yanje we Medali sari de riponda la rimericanda. Azuini kanda otala rimerisans. Mawiwi ni de la foro Maria. Jelari de nisans ega. Atiri kuri Karongi hakorewe ibitangaza, hakorewe ibikomeye, hakorewe imirimo ikomeye. Wibuke Mana, kubera impamvu zabaye hanga Mwami Yesu, kubera ibitangaza byakozwe hanga mu izina rya Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Bugingo bwacu we, bugingo bwacu we, bugingo bwacu we, bugingo bwacu we. Honda itikala rimerikota azini mari versan la wiwi ni tola rimerikana opala rimeria zingini tanda efele mari versan melari de nikota la rimeria suikita la meri de netansh udelivre ahantumana mwizina ya Kristo. Haleluya, toni bitangaza n'imbaraga zawe nyiribihe. Shimwe himbazwe kuri Imana Mana, mwizina rya Yesu.